Minsan, nakasaya ninyo og 69! Say hi! Uy! Introduction! Vlogger! Vlog! What's up, guys? So karon kadlaw mag-gimmick challenge which is Never have I ever. Daniel ang kadua. Before tayo mag-start, cue intro. So ang mechanics ani, actually mostly kabalo na ang mga awa dyan eh. Never have I ever, if nabuhat na ninyo, is mo drink mo sa inyong drink and then mo explain mo light unsa to pagkahitabo ang Oh my God! explain light kung unsa to pagkahitabo ang kanus Katong ni Solte, kaya dapat nakasuway sa siya. Really, Oh. galing never have I ever. Hala! Bloopers! Sato na niya. tubag anak kay kanang nakasuway. Never have I ever in person. Dapat mas tulya, dapat wala Balita ka wala ni mo nabuhat. Like, kung inom mo ka. Kung ikay mo storya kana wala ni mo nabuhat. Ako na ako sa photo po na. Okay, anyway, mo to siya ha. Kabalo na mo sa never. Kuha na siya online. Nagkantag na siya. Ano ganito yung twist? Play, on Pag play wala na. nabuhat sa tanan, kung inom ang naghatag sa never have I ever. Never have I ever had a threesome. Wala, hindi ikaw inom. Wala. Oh. Never have I ever took pictures wearing my underwear. Guys, po, you're calling it ano? JJ Days. JJ Days. Kaya sa CR ba? Kaya sa CR ba? Kuhan na. Pinatapos kita head out. Pag-delete na. Wala ko si Donnie pa. Never have I ever punched someone in the face. Walo ko. So, na nakigipo? Charo ako gisumbag. Ano, Diyo ka? Uy, nag-idea ko sa iya. Never have I ever fight someone physically. Fight someone. Una naman, nagigbugso ka ba? Never have I ever... Ano ba? Nag-snatch? Wala na ako winag-snatch na. Ikaw na, Nick. Never have I ever ridden a skateboard. Wala ka ka-skateboard? Hala? Yeah. Never have I ever French kissed someone at the beach. Ay, Ane! Disir! Grabe mo pa inom-inom. Wala ka nag-inom ka. Ay, no, guys! Disir! Naninom ka! Naninom ka! Never have I ever made out inside in cinema. Ay, sikap-hikap na teacher. Oh my God! Anas ko man! Okay ka namang inang dito sa movie ba? Mula to go ADR. Sige, bani ako wholesome. Never have I ever been in a hospital nga na-admit. Ako! Thank you, Lord. Saan? Mo masakit ang game mo eh. Kidinggay ko sa una. Makabounce lagi ko yun. Ako na? Never have I ever been in the... Uy, Anas! Kamat ka mo! Kamat ka Uy, alisay. Ay, ane. Baba ka kaso. Wala. Oh my! Uy, Nikki! Honest, Nikki! Oh, grabe ah! Wala ko masuway. Wala mo sugot na. Ikaw kumamul. Ikaw ba, ipakita rin mo nga sa camera. Never have I ever had a tattoo. I have three. Three? Ah, lapita. Oh, Rosa. Oh, no, Never have I ever had a crush on my friend's boyfriend or girlfriend. Crush naman. Crush lang eh. Kabaw mamili ako mami ko. Never have I ever... Wala lang akong kabalo. Never have I ever been enrolled in a public school.
Ano? Private, di ka permit. Oh, Aw, nakapagit ko. Bugog mat. Never have I ever nauyab ang crush. Oh, gwapo. Hala, uyab mo! Minum lagi ka. Sa una man, sa una. Karon di ay? Wala ko'y crush room. Never have I ever nga nauyab ang teacher. Ayaw lang na crush din. Wala, Jud. Wala ka sa teacher. Yung mga isa sa pag-elementary. Oo. Dili lang. Pati ano sa may mga teachers. May mga partner. Ang kanang mo babara. Ano ka? Wala ko na crush nga. Ako rin wa. Crush man. Okay, ikaw na, Nikki. never have I ever had sex with someone I just met at the club. Proud. Wala ka na. Atak lang. Ay, wait! Wala na ako nakabuhat. Ano ko nino? Uy, wala. Wala. Yo, Rosag, yo. Never have I cheated on a test. Wow, really? Sure ka? Sige na lang, Uy, nabiyak kay viewers. Nababas Never nyo have sa I akin. ever had a perfect attendance. Hindi mo pa May pagkakita. Ikaw mo si Bob. Kita okay lang sa Kita mga mo, girl. Danny. Never have I ever had with an office mate. Oh my God! Sa una nga office. Uy, be honest. Uy. Honest. Be honest! Inom na sila, honest na sila. Sino ka? Inom sila duha. Ano yung ako duha? Ito pa. Buang mo? Malinood. Kinsa. Secret! Ay, dili man siya necessary nga karon nga Oo, karon, work, mga oo, previous nga mga experience pa. Never have I ever licked an armpit of my partner. Okay, wala sa buwan na, gidoy. Ginit! Ikaw na ni Marathon. Ginit ka? Wala ko kalilay. Wala ko. Uy, na may mga ano-ano ka na. Mga nila fetish. So, Never have I ever. Hindi lang mo yung... Hala, my God! Protein! protein mo na good. Ako mga angkulan! Never have I ever driven a car. Kabalo na yung drive. Kabalo na. Isa may Kumusta, X? Hi, Hi, X! X. Hi, present! I'm present! Oh. Ikaw na. Never have I ever cheated. Ako once lang yun, promise. Oh, na-disclaimer. Ako ka ng... Hindi na ko explain. Oh my God! Dahil ka na. So, na pala. Joke lang, joke lang. Uy, wala ko rin cheat. Faithful to always. Wait lang. Lusod naman, oy. Pwede nahimo na lang po na to. Pwede na lang po tagapin. Pwede ra sad. Ano man? Pwede ra kanang himo na nato ba? Sige. Para lang makainom tayo. I went skinny dipping. Skinny dipping. Gubo tayo ng maligog dagat, Ed. Ay, wala. Nag-brief na ko. I have Two heads. The the left. left And the right. Oh, na naman. I did along the road. Oh no. Wala ako. Stop. Sa babae kasi nakauyab og tumboy nga sa laki og payo. Ako ba? Kinsay naka-sex on the beach. Or something. Oh my God. Sa beach. Ano nag-sex mo to? It's a beach. Hi. I have said I love you without feeling. Ako. Wala, kung di mo mag-I love you, hindi mo ganahan. I have Two hands. left and the right. I have watched a movie alone sa cinema. Never pa watch. Most of the time, wow. Only one. I want to do I it. said once, now you see me. Ako once lang. Now you see me too. Tagalog, bungi siya. Ikaw na dito sa. Basta ko sa ako. Ako sa baggage.
Nasa Taiwan sa Deadpool siguro. I have spent on a date. Nagbayad? Nagbayad? By the day? I should go. Ganda na kasi yung quickie nga sex. Di ba? Last round, last round. Lost room. Muna to? Oh. I had Two. a one night stand. Oh, shit. Basic. Ako may nisulti. Wala. Okay, kapila man. Wala ko na kaya. Teka, kiss noon, pero wala yung... Nakalimutan ako sa ako. I had sex nga nasakpan. Wala na ko may inom. So, Wala na ko may inom. Pero may inom ko. I have had sex with someone else inside the room. With someone else inside the room. Oh, inside. Matulog kay Gagaw, yan ako. Abi niya, galinog. Grabe. I had watched live sex. Sex. Live, good. Kaya nagid na. Wala eh. Grabe, Nindo. Pero wala ka bang inamo? Kabalo. Kabalo. Okay, last one. Hyacinth. Yo, ako na. Bag-ray. Bag-ray. Man na. Ito lang, grabe. Kaya pang last naman. Pero, Wala yun. Pero sa katawa ko yung istorya sa... Kinsay, nakasaya ninyo. 69! Cheers! So that's it guys. Nahurot naman ang mga Maruta mo mga... ilim nun. Maragundangan na yun siya. Thanks for watching guys! Please like, comment, subscribe. And don't forget to ring the bell. Please like and subscribe. To click the notification bell right there. Somewhere. Bumirang. Nagkuha na na?